Elang beso, dumelang. Bo jwang bophelo? Ke nna eo hape ke hlaha Sontaha sena. Jwale ka ke hlaha nngwe ka kgwedi ke bua ka Sesotho. O tla ntshwarela ka lehlakore le leng ne ke shebile YouTube channel hanthe ke ka studio. Ke dumedisa ho lona ba hloka tumelo mono ka ntle. Ke dumedisa le ho lona bao le neng le ba Kreste le le Masolomane, mme le hlokometse hore e teng taba e itseng e sa tsamayeng ka tsela, mme le lokisa mehato ya lona. Ka sekgowa re bitsa hore le a deconstructor. Ke a le dumedisa, ke dumedisa le lona hape ba santsane ba le ka tumelong. Ke ra re ke re tlhahlobeng taba ena ya tumelo, re bone hore elang e re isa kae taba ena, hobane nna ka nnete e kile ka fumana e tsiedisa ha ne ke sheba, hobane hona ntho tse ngata tseo ke di dumelang le ha ke ne ke sena bopaki ba tsona. Akere wa bona, so ke sona seo re se bonang se etsahala haholo hona jwale. Nna ha ne ke tlohella tumelo ke dilemo tse seng di atamela ho ba 20 hona jwale, ha ne ke e tlohella kapa se di a fetile 20, ha di so a fete. Mme ke hlokomela hore ha re sheba nako eno, re sheba le hona jwale, re bona batho ba bangata haholo hona jwale ba se ba tlohella tumelo ho feta pele. Feela ke ena ntho e nngwe ke hlokometse hore batho ba bangata ba tlohella Bokreste kapa ba tlohella Bosolomane. Ha ba tlohella Bokreste, ba bang ba tlohella Bokreste ba lebe mane Bosolomaneng, ba bang ba tlohella Bokreste ba tlohelle tumelo e itseng Bokresteng, mme ba ye ho ye nngwe hona Bokresteng, hobane ba bone hore ho na le phoso ka se rutwang. Feela potso ke hore na ha o tlohella tumelo e nngwe, na o lokela hore o lebe ho tumelo e nngwe na? Ha ke tsebe wena o e bona jwang, hobane nna ke bona ntho e etsang hore re nne re tsamaya re batla nnete, akere. So ha o fumana hore tumelo o leng ho yona, ha o e hlahlobisisa, o thola hore banna ha hona nnete mona, ne ntse ke nahana hore ke nnete ena. Feela bona mane itse ke sheba lengolo lane ka bona hore ha le kopane le mona, ka re teng ntho e sa tsamayeng hantle. Yaba ke tlohella ka lebaka leno mane tumelong yane, ka ya ho ye nngwe, mohlomong no ya tumelong ya modern Christianity, na o re ke tsamaye ke ye ho yane moo ho otlwang diatla. Ha o fihla teng le teng, o qhobeha nako, ka mora nako o bone hore no ke ena phoso mona le mona le mona, e re ke siye ena, e re ke lebe ho ye nngwe. O fumane hore nako le nako o leetong lena la ho tlohela tumelo e nngwe, o ye ho tumelo e nngwe, o ye ho tumelo e nngwe, o ntso hore o batla nnete kapa o batla Modimo. So potso ke hore ke hobaneng ha o sa bo fumane o ntso o tsamaya o mmatla hohle hohle. So ke sena seo ke se hlokometseng morao tjenana. Ba bangata ha ba tlohella tumelo ya Bokreste, ba leba ho tumelo ya setso. Ha ke tsebe hore o hlokometse, ba tlohelle tumelo ya Bokreste, ba lahle Jeso Kreste, hobane Jeso Kreste o di kgathatso Jeso Kreste. Ha o ka sheba hantle, o tla fumana hore le ha o sheba mane ho tsa history, ha o mo fumane Jeso. So o ipotse hore motho ya nang le ntho tse ngata, a tseba ho tsamaya metsing, a tseba ho a fetola veili, a tseba ho etsa mehlolo-hlolo e ngata, ho tlile jwang hore a ska ngolwa le bukeng tsa history? Re utlwe batho ba bang ba re o ile a ngolwa ke batho ba tshwanang le bo Tacitus le bo
ana ke maemong ya qalang ka J. Fela ha o sheba batho bano ha ba bue ka ntho tse ne di etsuwa ke Jesu, ba bua ka motho e ne le Jesu. Ba feng batho ba nang le Jesu? Bana ba bangata. Haeba o nona motho yana bitswa Jesu a tseba ho etsa ntho tseno, o na lokela hore a hlahe ka boyena, o hlahe mesebetsi ya hae ya tummeng ka yona. Fela ha e hlahe. So batho ba bangata ba e tlohella ntho ena, ba bona hore nthwena ke tshomo. Nthwena ha e so ka etsahala, nthwena ke tshomo e ka hara bukena ya ditshomo, bukeng e molomong mofubedu e kgolo akere. So ba tloha ho yona. Fela ha ba tloha ho yona, ba tloha ho tumelo, ba ye ho tumelo e nngwe. Ha o no le ho tumelo, ntho e ntseng hore o be ho tumelo eno, ke hobane o ile a kena ho yona, o sa batle ho bona hore ke nnete na, o ile a kena ka tumelo. So ha o tloha ho tumelo eno, hobane ka mora dilemo tse ngata ngata o bone hore ye ka tla ka e senyetsa nako, bona se ke fetile dilemo tse ngata jwang ntse ke le tumelong ena. Ebe o a tsamaya ho ya ho tumelo e nngwe hape, le teng ho ka etsahala hore o etsa phoso. Nna ha ke tsebe batho ba bangata re fetile tumelo tse ngata pele re fihla seemong sena sa hore re be re re nthwena tumelo ha ena thuso, ke leshano. Ha ne ke fana ka maele, ha o no ka a ko ntume tsebe, o mphe maele hore sa bohlokwa ke sefeng. Nkare ho wena, haeba o batla ho batlisisa hore ke efeng tumello ya nnete, kena ho tsona kaofela, o tlo bona hore di leshano kaofela. Kapa o ka nka tsela ya hore o batlisise hore nnete ke eng, ebe ha o sebedise tumelo, o sebedisa ntho tseo o di batlisisitseng hore ke nnete, ebe o sebedisa tsona hore o latele tsona, o ska latela tumelo. Hona jwale re bona batho ba bangata ba kena tumelong ya badimo, hore ba tla iteanya le Modimo ka badimo. Fela potso ke hore na Modimo o teng eo ba batlang ho iteanya le yena ka badimo? Ebe re latela potso e nngwe hape, re ipotse hore a na badimo ba phela, ba tseba hore ba ka nka seo re se batlang ba se fetisetse ho Modimo? Haeba Modimo o teng, fela ha hona bopaki ba hore Modimo o teng. Ke yona taba ena ya bohlokwa eo ke batlang hore re le batho ba batsho re ke re dule fatshe, re re ha re ke re shebeng taba ena ya hore re etse dintho ka tumelo, hore na ke tsela e nepahetseng kapa tjhe. Ha o no batla ho etsa qeto e itseng, ha re re o batla ho aha ntlo, kapa o batla ho nyala, kapa o batla ho etsa ntho e itseng e leng ntho ya bohlokwa bophelong, na o ne o tla e etsa ka ho sebedisa maikutlo fela, o sa dula fatshe o shebe ditjeho tsa hao, e tla o ja tjhelete e kae, o tla e sebetsa ka tsela e feng hore o tsebe ho e etsa ntho eno? Ha re etse jwalo. Ha re etsa ntho, re dula fatshe mme re etse ntho ena e bitswang budget, re plan-e. Ke hobaneng ha re kena tabeng tsa tumelo, re batla ho etsa dintho ka ntho tseo re utlwileng ka batho ba bang ba phetseng pele, re sa ka ra shebisisa rona ka nnete hore na ke nnete nthwena kapa ha se nnete na? Ke yona potso ke e botsang, mme ke re hle tswetswe, ke a le kopa ha le etsa qeto ya hore ke kgathetse ke bo Kreste, ke kgathetse ke Jesu ena wa masawana, o ska tswa fela hore hobane ke tlohile ho Jesu, jwale ke leba mane ho badimo hore badimo ba nteanye le Modimo. Ipotse hore Modimo o teng na, pele o batla ho iteanya le yena ka badimo. Ipotse hore na badimo ba phela na,
ipitse hore badimo bana ba buang le bona na ba tseba ho bua le nna ke ba utlwe ke be le moqoqo le bona na. E mong tla o jwetsa hore o tla ba bona ditorong. Toro ke toro. Ha ke re wena o ipuela ditoro fela wena o bua ditoro, ke tjho hore o motho ya buang dintho tse leng siko. So ko hobaneng re batla ho beha bophelo ba rona ditorong, ho ena le hore re behe bophelo ba rona dinthong tse etsahalang ka nnete bophelong, ka hore re sebedise kelello ya rona ka ho felletseng. Ha ke tsebe haeba wa nkutlwisisa kapa ho na le mo haellang. Fela la ho na le mo haellang, wa bona ho video ena ka tlase mono ho di-comment, ha re ntshetse moqoqo ona pele hore re utlwe hore na ke eng seo e leng sa bohlokwa hore re ka intshetsa pele jwale ka setho, jwalo ka batho ba batsho. Ke ena taba e nngwe ke batlang hore le hlokomele. A na ha di-missionary ne di fihla Afrika kwano, mme di fumana re le batho ba sebedisang kelello e seng tumelo, a na ba ne ba tla kgona hore phelephanyetsa re fumane se re ba latelletse re le meloko e mengata hakana, re senyeditse nako? Ha ba fumane re le batho ba botsang dipotso, batho ba hlokang hore re be le bonnete ba taba, ntho ya bona ne tla fella moyeng hobane tla hana. O ka yena modimo eno le buang ka yena, a ko re bontshe yena. Ha ho thwe o shwele, o shwela ke re o na le sefapano, hobaneng a na le sefapanong, hobaneng a batlile madi hore ke tshwarelwe. A ko hlalose tabeng ya hao, utlwe ka o njwetsa ka ntho e tletseng boloi. Ke ntho e le o buang ka yona. Ha ne re entse jwalo, ne re ra iphumana re le seemong sena seo re iphumanang re le ho sona hona jwale, moo re lokelang hore re lokise mashano ao re a rutileng bana ba rona, mme re tjhetjhelle morao jwale re re a tswa mona nthong tsena tsa bo Kreste, hobane re a hlokomela hore ka nnete ho bapetswe ka rona re le batho ba baholo. So ke ena ntho e ke e kopang, ha o tswa tumelong ya bo Kreste, hobane o hlokometse hore tumelo ena ya bo Kreste ke leshano, kapa ha o tswa tumelong ya boSolomane, o bona hore ke leshano ntho ena e ne ntse bua ke leqheku lena le ho thweng Kgotswebe le yena. Ha o hlokomela ntho tseno ne le leshano, o se ke wa tswa wa qhomela ho tumelo e nngwe, o sa ka wa hlahloba hore na nnete ke efeng. Beha bophelo ba hao ho nnete, e seng ho tumelo. Ha ebe kgotso, ke tla fella mono, ha ebe letsatsi le monate.